الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua piasimana mian subjektin bi mian gabekat pasal historiin mian Allah subhanahu wa ta'ala suwi itu tembus tibi. Mudu dan bi piasimana mian ministratan bi pasal telulahatan ikhtisarnin. Telulahatan ini nang Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi manusia. Kaisa lahat yan ay petuhan tibi ko ito ini. Lahat ay balik-balik ko. Ini si dunya kita tibi. Nito, miyan gene inu tibi. Gene tuni-tuni tibi sa yan. Dar na binisara. Misang gaya binisara sa terit tibi dunyain. Yan ay petuhan tibi ko ito ini. Si kedua, miyan yan ay subject tibi. Si miyan manusiahin. Kumusinin ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagawa pito si dunya. Ang mandalang binting sa ini. Awe umus inabinin nusi Allah Allah le umus kinubul umate us kinubul samian kinubul nusi biisiman namian binisratan bihatin ini pasal manusia atau lahat dalam kubur dalam barasa samian dalam barasa nus hati wa tibi pandakan din kubulin lahat mian semua binahagi dua perkala dua lahatan. Ada kala lahat dalam kuburin mengge etinen amban dalam surga ane lami amban dalam surga mengge sab selama-lama dalam kubur mengge sab ebut amban dalam batasan. Meron mian dua mian. Kaya distriti bitegel distriti bisaban pasal ko itu ene mian pasal dalam kubur ene alam barzah. Kamian Yemen disuitin bin. Hinibusan din ko ito lahat sikitello. Ina lahat sikitelluhin. Pin ini darul qarar atau darul istiqrar. Darul qarar ini dua risab. Yan elo akhirat. Ilmu al-ghaib ini amman dalam kurga kita hantibi, kati kita tibi. Si amman dalam kurga sampai si elo akhirat pasti kita tibi. Melingkan bakasari bisarat tibi. Irin teman pemisrahan tibin bang bakas tibisara wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran duk bang bakas tibisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuitu istirahat dan bi taha ini. Ini so bakas tibisara kun si dalam belok semangat kusal. Supaya kita bi urasmian nian bang kita itu hingga ni ada buah. Bangka kusal awan ari malihin rupiah kan. Mian ga kita belai. Itu atat tu me sinduin me amban me guan me amban lat numeria. So itu bisrate bi yene pasal pelihalan nisab yene atau akalan manusia selo akhirat. Ini lat selo akhirat. Jadi kape kita tu kape kita lai. Cuma gua ini makasai bisrate bi bang bagas te bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yang Allah subhanahu wa taala man ayat samia. Cuma gua bangka dulu kita hantar bagi ilmu ghaib ini. Semoga bang bagas te bisara ini bagus ada berstrategi. Elaw akhiratin dua rusak. Kau dalam kuburin. Elaw akhiratin menggain asal real asal real ini surgain. Menggain asal real ini asal nerakain sampai selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ashabul yamin. Ini dua. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة sampai na pusan ayat. Dalam surga. Akhiratin silu akhiratin binhay atas dua lahatan. Isa surga si keruwe dalam marka samia. Lisrahin naman dalam surga samia. Si keruwe dalam marka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mian ashabu shimali ma ashabu shimal. في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم
إلى آخره إتن أمين لا تشكر وين سلوك كامل وبس يعني جاي تتوكيد تلقي توينين من مالا so insya Allah bang tepo kami bagi saat tukit tu aku menal bang lain kita bisa salat sebuah TV so bang tu sedemikian sikit tapi tukit bisa satu bang balik kita so ini story pun tu pasal lo si ya deh dalam surga lihat so teku tapi hajat samian si Allah Taala bang kita begitu ligan wallahu subhanahu wa taala bang ini lahat dalam neraka alai nasinin ini story tan bi pasal dalam surga lahat si lo akhirat dalam surga samian demikian Allah subhanahu wa taala manusia yang ipunnya etinen mian not ia tu sila dunia duksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinut wene mian ubus yemen temeten nihin Allah subhanahu wa taala lai pagtabot sila akhirat ini dalam surga ini story itu takna kata gero manhan tabiat ini anu itu bisramian ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahkun wa talib mamdud wa dhil mamdud sampai emen dalam surga ini sumegua ini story itu niya te story wa zaman Nabi Allah Musa tetile wa Allah wa Nabi Musa alaihi salatu wassalam suwektune peye yan magsata isab tiya simu samia tetinan pasangi si Nabi Allah Musa rukiya tetibu sa bidud ilmu dan do ituan samian dan buat Nabi ini magahtinan tadi wa itibi magkipek bisara ro Allah subhanahu wa taala ini mujizat amban Allah subhanahu wa ta'ala tapengurong Allah subhanahu wa ta'ala siya po si Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam yan na ine ipagbisara siya nang sinin dan buong oras tinilawa Nabi Allah Musa miyan alayhi salatu wassalam miyan Tuhan din Allah subhanahu wa ta'ala miyan pinne o Tuhan ko akahadon ko pinne bangsin na pinne seriwa dia atau si miskin na ipun pinasik wen mo dalam surga. Walasil manusia na si dalam surga ka iya. Padud matu si dalam dunya ni adayahan, niya sarang-sarang, niya miskin asal niya terlam mana-mana. Saya dalam surga saya itu. Baru kok mituyan. Ga asal dayahan, ga asal miskin, kaya asal magmanuan. Nus nasinin Nabinin tinilawa ni Allah subhanahu wa ta'ala bangsida na tamanan tet asal diawa darajat nen yatin bang pinte bidisara si miskin so naman miskin pag dalam surga so magwa diawa darajat nen atau diawa martabat amban pinikiryaw na ban kemo na surga tinilawa ni miyan Tuhan Rabbul Alamin tinilawa nabinin Musa ni alayhi salatu wassalam bangsina manusia iyan sina pinne hatin si miskin manusia iti puno pinasik mo dalam surga pinotuan ko. Nung sinin, mimisarinin miyan pagkikaan miyan Nabi Musa at Ebot TV sumagawa mga kahin Nabi TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyan amban hadis Mughira ibn Syu'bah. Nagano yan. Mimisarahin na sin mga kanikitan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesi bistaramiyan. Sumampay bistara'ere duwainin antara Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wassalam sumampay binasampay wa na sikit biyen ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si waktu Musa alaihi salatu wassalam tininawa na Tuhan bangsine sariyawa diawa ni manusia tibetad wa Allah subhanahu wa ta'ala atau siwa diawa ni martabat manusia dalam surga tibetad wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pin Allah subhanahu wa ta'ala ya pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban nene miyan kaptagan na miyan sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlul jannati ahlil jannati jannah manzila bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemen tinina Musa o pin na Tuhan ko pag magbisara siya at hanon ko pinne sine ne pinne sa diawa manusia kulit ibisara miyan tampat atau mian martabat sumbewa lahi penpin ipunun dalam surga. Pero Allah subhanahu wa ta'ala mian inagahan wa nabihin nabi na mian janaw magtaus tisitilaw mian kal pero Allah subhanahu wa ta'ala kusi Musa alaihi salatu wassalam pinna huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila al-jannah
Yene pinne seriawa diawa na martabat. Atau semiskin, tapi semiskin-miskin na manusia dalam surga. Selama-lama na manusia keeluman dalam surga. Suwela pen dalam surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala po si Musa alaihi salatu wasalam, yene pinne dembua pinne lella. Yene pinne dembua lella. Teka dalam surga dok yene yang hinepusan manusia pasang dalam surga yene mian amia dalam mian yene yang manusia hinepusan manusia pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala dalam surga yene amia dok yene semiskin na manusia dalam surga atau selama-lama manusia dalam surga keluman dan paglahatan dan samin yene manusia amia yene pinde rajulun dan buah lella. Yene penne hinepusan petek ka iye na hinepusan na petek ka dalam surgain umus ne kemon magdalam surgain lain na peten na magten na palahat dalam surga suwe iye mian dan boleh hinepusan sa suwe gua kai penisab makazari sa Allah subhanahu wa ta'ala amin asal suwe mikisik surga nusemia umus payuqalu lahu magsakane pisi dalam surga le pidak pinasak na pisi dalam surga niyan bangkong kasi bagsikin teka sinagina we yan nagtunggo surgain fayuqalu lahu udkhul al-jannah sinagina ne ti ani ka open teka so pasok di dalam surga pasok dalam surga manusia lihat nubus fayaqul nisikin na paasok dalam surga yan miyan miktos nganjawab tuju Allah subhanahu wa ta'ala jinawa ba ni Allah subhanahu wa ta'ala tinen dagan siyahin dinago Allah subhanahu wa ta'ala pag dalam surga niya magsikiya dinaag nganjawab bagtaos ina jawab niya pagi bang kita yan enggak dengan jawab asal diriat surah pagi kahapan ni pepesakan pagi manusia nganjawab nganjawab ina payakul diseranin ay Rabbi, open na Tuhanku, niyan, kuinge pin na pesek ko magdalang surga sa. Kuinge pin na pesek ko surga anon. Wa nazalan nasu manazilahum, wa akhadhu akhadhatihim. Ubus, kuinge sa pin na pesek ko dalang surga. Ine pin na la ikemon ipunon dahil mabanago, ine penne sala ite do na suku hatinan suku da gandakan samian dalam surah kemon ina sa penne mete bisi kuhin ngada na te bisi peki ine penne kerembuli manusia pas dalam surga kada niya duk penne bisi ine sa penne Tuhan iten daud penne pita mate ine daud kene marais ye lain kemon ay dalam surga kemon ne amman kene binabihan me syuhada me sahabat kemon mu'min lain kemon Mas iya sa asal gani tetna dembuli ambani ine penekerembuli ine sa peno Tuhan ko mete bise ko ini tinggana apa bisa kana ko na ko pas kana sa ako sa amin tepi siya nei bis eno ne dumen peno lagai ye ko peno pa so sa amin tepi sarane tapi ke payam ne peno ne ga na usne ine sa peno Tuhan ko siya ko hinga bentel bisara gagana te bisurga si apuan agapan si apu ete no wasa ngrelo man ko sa amin ke paglatan Ubus, waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Fayuqalu lahu. Ubus saman bisaranin kakale wa Allah subhanahu wa ta'ala bisaranin gatuhan ubus sinambungan dia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya bisrasih. Bisra Allah subhanahu wa ta'ala hin pagi gangot na ye Pino Tuhan ko sa inyo pin na pingiset ko surga. So, wa ko pin na ko dalam surga. Wa na kana ko kebihan na telebisara ka na pin na lokal ko kan niya. Ana niya teto na pin na we de kemo. Tignan jawab Allah subhanahu wa ta'ala siya. Ine pin atarda. Ine mabaya akyo. Mabaya akyo pin ato magrida akyo pin urungan te kyo kahapan. Atau urungan te kyo keluhayahan. Leda dalam surga ini jong pandakan ko pesekian rungan te kau kahapan lu dalam surga so pasa de kau ye pinne ko kahapan atau ko karaya atau ko kawase ye ne me kekingkingan lu sa dalam dunya ina nga te kau pinne sa yen
Nga ito pina ito sa ingi. Ine, atarda. An yakuna laka mithlu mulki malaki min muluki dunya. Pinne ko, hetinan, duwede may presidente. Pag ibang king, sa pinakiriyata, yung maratapatan na epok sa ibas. Nga na, pero hindi, may sultan. Ini sinayata sultan ng king. Nga na, piligi, bang pinagpinistaso siya dunya. Kaya si manusia. So, bang yan, king hindi ako presidente. Diyawan din may presidente ato may kongresmen sa amin. Nasidin ani pinagkalangkyaw ni darat to siya lodun nga binisara siyahin. Ini si manusia. Salam-malaman ni manusia. Pinagkirembuli ni manusia pinasok dalam surga emiya. Pintuhanin siya. Ini. Mabahay kiurungan te kawase. Iluhayahan. Karaya. Yene kwe daya. Dembuwa king amban me kiginggigan si dunya sa amin. Napamantri. Dani pamadari kita kan so king mitu si kita mi aja pamantri do yan sing. Lumaan na lumang tete MTV. Dembuwa pisi ge habang si kita muluhanin sa man. Yun naman na isinagkap kas betis si lumaan king. Nasa katanda ni bigyan lumaan. Allah wa alam ito sa nasal gaana niya pelikula. Niya. Us inamha ikaw bin ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos pagsambong iya, gabi may kahit surga, gabi. So magsambong pa siya, pinne radit, nagrita ako pinot. King Malik, kegan na iya, tiga naman may tipikipikil, nagana may pasok siya, wadi sa kipyan sa iya. Inagawati, na iya, pinot siya iya. Mamaya ikaw pinne, urungan te ikaw pinne kawas, atau karaya, atau kiluhayan, king o kadabuha, king siya larun nila sa niya. Pag bisara sa amin, bisara natin, nakita ko, nagkikinasal dayahan, pinakarehan to sila ron. Okay, pinotuhan ko. Nagrita ako pinoke. Pungurong ko pinis ako, tema ako pinis. Ubus, payakulo rapi radit. Ubus, payakulo lag. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, nagrita ikaw pinis, okay, ang gawas kao. Ito yung kahapan ikaw pinis si Yene Nulay. Ikaw gamot si Yene Nulay, si Mian KWC ataw niya si King, nagkikingingan niya. Okay. Ito yung maglita ikaw pin turun ko pin na kao. Sumaguwa, dumen pin na karaya dan buwa king lehadja. Sumaguwa, doblehan ko pin dan buwa king, ko ada sa dan buwa king, wa mithluhu, faqala pil khamis to mithluhu, ko pin lime king, hetin ang daya dan lusa ladun sa amin, pin ko kapurong ko kao, pangakad ko kayo kiluhayahan no atawa dayano atawa niyan kawese no galing surga so paasa di ko pinasami. Hello. Gaano? Kaya gana tayo kimo no sa amin na dayan sa amin. Iyan na pinakirambuli. Pinakayen na longkoy na manusia. Pinakikulang na sa amin. Asa ka na niya? Iya kamarkahan. Pinakirambuli manusia. Kung dalam surga, iyan na niyan sa amin. Pagtuwa hati, amen, pagkantain pagkagad Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Ubus, pagsikabin na mislahu pil khamis na atin min lima sa binalik wa Allah subhanahu wa ta'ala pinay. Atin ang kuha na ikaw pinay na lima king dalam dunya, ubus radid. Magdiyan, tima na sa baik sa amin. Tagna ng buwa do king. Ubus sampai dinoblihan lima king, na tima ako na pinutuhan ko sa amin. Tinanay dayanan sa amin. So nga pa magkasal. Pero Allah subhanahu wa ta'ala min lima samian pin na radit tima ni sa bisra Allah subhanahu wa ta'ala pin na raditu pin magri ano ko pin purong sa ako pin ko alimere king samian sinambungan ni sa balik Allah subhanahu wa ta'ala payaqul hadha laka wa ashratu amthalihi tinambahan ni sa balik limele pin sikaw ni ko pin ko daya king milime dalam soal si ladun samian asalnya kamera okay tima ni pin siya so ko ito pin ina pinne mian gandahan ko sa pinne si kawan na limele haga min sempu ubus ko epi limempu ing dayan ito sila dun sa amin subhanallah ko pinne limempu times ene base 5 times times 10 min limempu ko daya limempu ing yene to sila dan buwa dumano siya niyan dok yene en pineke diawa na martabat manusia nga dalam surga. Garo kami, so pamantir yakat dan bi enu tambi, niyan pikir tabi ko kemudian sa Islam,
bang manusia pinter rumenes mereka rembuli ngasek sin surga Allah subhanahu wa ta'ala bang kuing gadayani. Yanin pinakaniskin na manusia, pinakalaman na manusia ngasek dalam surga ko ini dayanan pengurong Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga ay pangatagihin kwe daya 50 king tu sa dunia sa amin ini hawaluha yene kahapanin atau yene surga insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Dan inshallah bang pada sakit ini ilamud wallahu subhanahu wa ta'ala ambanini miyan janjini. Umus was'aratu amthalihi walaka. Umus Allah subhanahu wa ta'ala sami ane. Kue daya limempu ada king ku selalunya sami. Umus tinambahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinne miyan. Magrida ano ko pinno tuan. Ikaw magrida kaya pigasal surprise sa nati. Surga ina sa hap taman hap at walu taman lo. Umus pinallahu subhanahu wa ta'ala wala ka mashtahat nafsu. Sedih ang bani. Sedih ang bani na 50 demiya. Ini. Wala ka mashtahat nafsu. Lider ang surga pasig na kiyo. Dia kau magirang surga. Ini kinabayaan teles wa barat no petek kasi kao. Gani problema sa amin. Sedih ang bani na 50 ulit. 50 ko ina 50 ulit. ولك ما اشتهت نفسه بكامل سيمو سامن وسبن الله بيني رغيت يقول رغيت سامن هنا بسنن بين رامن بينوك بين Tuhanku maglila ano katima ako na pin nemen doon pasik sa amin lepe magbisara sa amin ka pasag pasik ang dalam surga ko ina dayanon hitin 50 king ko si dunya king si dunya dok dalam surga sa amin ine gani ang problemado ine kanabayan teles sa wa dok tekiteno sa amin itinen petek tapos ikaw gay ko maglulog sa amin napasik na sa amin ine en pegesek na sa inimen janji Allah subhanahu wa ta'ala siyahin teles sa wa yan dembua kahapan dembua manusia si Allah subhanahu wa ta'ala le dalam surga ne yan naman si miskin ipon Allah subhanahu wa ta'ala lai dalam surga yan dayanin ko 50 king to sila dunya dayanin le dalam surga sa amin yan manusia seriwa-diawa ni martabat niyan pagi sabab yan ay pinagkirembuli pinaasik Allah subhanahu wa ta'ala ine ngasik surga ne yan manusia ali way manusia ali terasaw tumbi ko ngan sa ka manusia mental besar ka manggarano pegge behuna ubus ilangisan ang bandelem narkasaan tam behuna ubus ini be bulawanian tinunag inanan ubus tinunag ubus pinipemba ubus pinigtigan simen inanan behuna tala tinunag behuna lisin bulawanin peneg ne sine neyen ubus pagye itetakan wallahu subhanahu wa ta'ala gayek takta dalam margasan nam dalam surga kus ini memang manusia inapusan hanggang tahan kasi taamban sabab la iraw pinipi dalam samian waliyadzubillah ubus buhuni pinasik sumegwa kepen makasa dalam margasan nam sumegwa yani kitakhan dan samian ipagagan Allah subhanahu wa ta'ala sa insay dagrila na kupin ubus yamian naman tabi yamian hinapusan manusia ini dok imeng sang ka seriwa-diawa na daya manusia imagine tabi ko mong singa dayanin ko 50 king dayanin to sa lagun napinta ko maikingin na mo ato ko Saudi Arabia pihan sa pangil magtipon ganin sa nabubu Allah subhanahu wa ta'ala ini mengetahuan ini kahapanan sa amin ubus kinatauhan na Musa alayhi salatu wasalam huwag naman pinagkimiskin na salam malaman ni manusia dalam surga ibn Allah subhanahu wa ta'ala tukid na nisab tukid na bito urang buhat upin na Tuhanku Tuhanku ne suwi akhanong pepin ne bangsi ne pin ne itinin sa hap-hap ne salangko-langko ni manusia isang pin ne ipuno dalam surga akhanong pepin ne Kituhan na sa amin, naghan na kituhan na yan semiskin pa sa malaman manusia, yan may kapan ng suha sa amin. Pinne, akhanon ko pinne. Kala Rabbi,
mian aghanun kupinne bang sine salangkaw-langkaw ni manusia. Darajat nen lai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pero Allah Subhanahu wa taala qal ulaika alladhina mantibe bisara ini mian hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan sinin inne salangkaw-langkaw ne darajat manusia dalam surga. Pikir bakasmian ini serwat Jawa ada darajat manusia dalam surga yang demikian. Ku itu aks nen atau wadib nen mian opposite nen salangkaw-langkaw ni sab tempat manusia dalam surga. Pikir sarada yang manusia dalam surga. Sina pinne o Tuhan ku pinne Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pero Allah Subhanahu wa taala kan ulaika alladhina aradtu. Pero Allah Subhanahu wa taala emen sembung ni Nabi demikian. Ulaika alladhina aradtu garastu karamatahum biyadi. Ini bisara Allah Subhanahu wa taala wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar qal wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Rawahu Muslim fi sahih. Ibn Salim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuspamanti. Kita wanti bine inakan kita mian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mian saya miskin na manusia. Salam malam ne manusia serewat yawa na martabat pen dalam surga mian. Itu tinilew ini sa bangsin salangkaw-langkaw manusia lai dalam surga tibetar Allah Subhanahu wa taala. Pero Allah Subhanahu wa taala pusi Musa alaihi salatu wassalam. Yene penne manusia salangkaw-langkaw na ipun ku tibetar doe ku dalam surga. Yene penne me sie. Sine mali. Pemme ko ngasal ka. Aka arul te manul te sine. Kita biak kita hati. Me kene binabihan. Me kasahabatan atau me syuhada atau me sine samian. Pemme ko sine salangkaw-langkaw na manusia. Pero Allah Subhanahu wa taala yene me sie. Ga penne me kene binabihan. Ga penne me kasahabatan. Ga penne me kasuhada ga sube yene penne me si me ipun ko atau manusia sa men ipun ko aradtu asal kinabayaan tet penne we ko tetin atwa yene penne manusia te penne we ko tet asal me ipun ko le penne asal aku tet penne me penne ko penne si ubus pegus penne se penne ko wa garastu biyadi. Aku det pinne bang dalilan ene menene yene kapan den aku det pinne mengehinang yene kapan duktangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lasa Allah Subhanahu wa taala sih kami. Nasin dan itu yang nasin. Sudah gua ni mesti Israel ini mula-mula man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pinne ke tenutan kemon etian gani ni palang keulang kawan iye. Dan awe penutan kemon lagi pita ampan mesin eme. Kini berlebihan dari sabian, nggak boleh saya lai. Semua gua, ini ipin sahab ni manusia. Si aku pada Allah Subhanahu wa taala, ini manusia asal kabayaan kita duk tepelek ko si ini teman mahabin duk sarta ini kahapan den inang ko tepin duk tangan kepada Allah Subhanahu wa taala paganda ko siya. Ubus, wa hatamtu alaiha gani itin asal aku tepin sa amin pada Allah Subhanahu wa taala. Ubus mian yene kahapan den yene garan te besar wa te bisamia ga bakas telesa wa manusia tu sel dunya dugga bakas te kite dugga bakas takale pe dugga bakas te story ge kita wan bangsa ngir kahapan tengagat Allah Subhanahu wa taala yene siyain taabut sel dalam surga yene manusia yene islam kaulang na manusia darajat si Allah Subhanahu wa taala mian tabut lau kiamat yene manusia yene samian yene bangan tepene Allah Subhanahu wa taala asal pene ne te yene men tabanan maaf si samian ubus tinartib mulakhas atau mian
inibinin pandakan bisarato yene manusia dalam surgain dental bisara game magsali-sali darajatnya game magsali-sali martabat din game magsali-sali miyan ene harga din sa Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa dalam surga apa yang siya binahagi wa maikiwalamaanin atas telu martabat siya kesa panagnaan ini yang pinakiryawa ini tebis sarate ini lumiyan pinakiryawa ne darajat manusia pinakalam ne pinakikulang ne tinen kapanen darajat manusia dalam surga tibet Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia pinakirim buli tekka dalam surga pati saramian ne pwe limempu ing dayanen to sila dun ni samian pemetad tanga pinamin panagama wa Allah subhanahu wa ta'ala siyehin taabot dalam surga samian iya sekesa darajat si kedua darajat pesunu-sunu parang-gawlang wal atahat yene ko bisa sekirumia yene manusia tepene wallahu subhanahu wa ta'ala netedsiye dog Allah subhanahu wa ta'ala asal iya tet menge hinang yene kapan din sa amin dalam surga siketello niya hinepusan ne pinake idin ne pinake asal las pinakahap taman hap manusia dalam surga inehebutan nen yene pinne sini sa manusia semulia-mulia ne manusia si Allah subhanahu wa ta'ala jadi bersyukur kubus pemanu ko malik sine manusia pi sine sa manusia pahap amban ania papahap amban nene me tebisa lumia dalam surga atau gane nia petinen Allah subhanahu wa ta'ala yene siyene niyan inibinin binutong na siya Allah subhanahu wa ta'ala pinere na siya Allah subhanahu wa ta'ala yene darajat sekudamian asal Allah subhanahu wa ta'ala na minisiyahin duk yene menghinang yene kahapan din dalam surga samihan uus niya apilai pinahap den buwa amban yene amban tibisaramian amban duparkaramian pinesuku yene wa Allah subhanahu wa ta'ala yene kahapan nen sisiye yene manusia semulia-mulia ni sa manusia tabot dalam surga niya naman Allah subhanahu wa ta'ala sini hasan ine penung bastuan siye manusia ni kimi ko puas ng bankemon te bisara kung may malikmian duk puas ng te bisara te pere ni Allah subhanahu wa ta'ala siya asal pinakab ni kemon gape bakas tikite wede we mataru kabakas takale duk yene kahapan ng sa amin gape bakas te bisara hawa kahapan ng pangini yan Allah alam ubus niya pedembua penugata yene si manusia semulia-mulia ni manusia isab si Allah subhanahu wa ta'ala ine penung bastuan siya ini repusan dan ini manusia yang atas talu parkala dalam surga si kala manusia. Yung ko box kyo kinaro bang inu ko kanang kanaw mo ko bang init mas mahabin mo bang init tupas pineke ang first class na banke mo tumbas ini repusan din. Yene manusia yene manusia semulia-mulia ne duk abdal ne amban kemon manusia makhluk etin dalam surga yene kuete bisara sihasan dia tigeso siya ini pineke first class nikmat atau tumba sama Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira ila Allah subhanahu wa ta'ala ini na pinike ini pusan tumba sama Allah subhanahu wa ta'ala ini si manusia asafhap ni sabdal ni manusia tujuye duk semulia-mulia ni manusia tujuye yene bang ne pegua si Allah subhanahu wa ta'ala si dialem de elle o min due pegua si Allah subhanahu wa ta'ala ini bang tu sel dunya gede Tuhan terbaik semua makin tegite bang lesel daw kiamat dalam surga yene en hinepusan den pegua sisiye Allah subhanahu wa ta'ala yene men Tuhan ang kasud sa amian us yene hinepusan nikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala
bang ne pegua si kautuhan nun atau pili si kautuhan nun ini tanda asal ga jauh kinabunsian wallahu subhanahu wa ta'ala tanda ini asal kau penikip bersepas sallallahu subhanahu wa ta'ala puasa banmihan bian ini sung oras tembita bunia pero kata may bisara may nuratin bi na mura-mura nadja bian short puraji bisara lay kisale bang pahin kitibetinen gay inyo gay jumu tinen miha kapan tebi supaya kita makasih kene me janji naman Allah subhanahu wa ta'ala do mian si itu folks mian luksab bang magkalan ni en pag-iero zaman nukun pasal si ininin mian bisa ni magkasalan o pente bagi-isaran ko man kamay do kuraw si mayang gero kita mag-class pagi-pali kuraw bisa may ano pagi-nang kumaginan mian pinte ko mian depusan lawinin tinan mag-ero pinte ko pagrutan bi na inshallah bang sasamian no na bang tika kita pan tinan sa vacation parang-parangan luna kasi bulan Ramadan atau luna kasi mian puas maghati kita balik pang kitin puas balik inshallah semua bisa penisab sayen pagke aturo makatagdam pinili si Abu Idad kama sumatihan nara kam pereheng pagke idero lisi ata ko kitam dero makanin akan sa sihe na iya ru kama puas luhol hato pangaji sihe na inshallah sila meter nge kutek ne lekke man si ano tek man Pilipinas na takam pereheng tika maji siya pasusan ako sa manien tabi na raw na siya manabalik mentribisar agad na rokit yung pangaji mian eruwen taman bisarabon mian sumewa bang tabaji dan birakam jumu mian mula-mula tet pasal Quran teminin na pagtika ko balik inshallah na asal atakat kita bi na tin may demulamian palbelabi na tin mag-study kam atau rais kam duk de balik na inshallah tin dire-diretso na paglutan ako sa manien na yung ko asap mian box ini pinta srabi na tinan tempat-tempat di school na murah-murahan mang pa na tinan ini kabayaan bigay pinatala Allah subhanahu wa ta'ala memberkati ini Azza wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah